I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele ngegama likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufolana ke lithuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso incwadi yemfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lomuhla 19 ngolwesithathu kuMarch 2025. Lamuhla umfundisi uthi kukhomba intsambo yakhe nendalo yababe. KumaHebheru 1:3 uthi Lemvodzana ibonakalisa bukhosi nebunjalo bonke baNkulunkulu. Isimise indalo yonke ngelivi layo lelinemandla yathi kube yende insethelelo yetono tebantfu yahlala ezulwini ngesekudla saNkulunkulu somandla. Amen. Umfundisi uthi kwati ukuthi sono yini kufanele uconze indalo yaNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe. Nkulunkulu ungcwele futhi ulungile. Indalo yakhe kulunga, indalo yakhe yekulunga imehlukanisa njengalophelele longenaphutha, longalendi liphutha, loneliciniso futhi lolungile. Amen. Nkulunkulu wembula aphindze abonakalise kulunga kwakhe kumumvu ngemavi akhe kanye netendo telitsambo. Sono ngako ke njengaloko afundzisa Jesu ngunoma ngisiphi isendo noma umcabango wangenhloso lophambana nekulunga kwakhe njengoba kwembuliwe emibhalweni. Buhle noma bubi lokungiko noma lokungesiko kwehlulelwa ngulendalo yaNkulunkulu. Amen. Angeke usho ukuthi yini lenhle noma lembi lokungiko nalokungesiko ngaphandle kwendalo yaNkulunkulu. Kungako kwehlulela kungeke kuyekelwe ebamfini noma emphakatsini ngoba bahlala baguquguquka. Kubekisa bamfu bangasho ukuthi indlela letinye tekuphila noma imikhuba ilungile. Kodwa nembeza wabo uyabatshela ukuthi akukalungi namanje solo bayezama ukucinzetela lelo phimbo. Amen. Nembeza uliphimbo lemoya wemumvu futhi uma bangalinaki befala umfalo kayena nembeza longcolile isikhathi lesithe. Labanye baze bafe bakulesimo. Amen. Indalo yaNkulunkulu ilizinga lekuhlulela lokuhle noma lokubi, lokungiko nalokungesiko. Kukhombisa kulunga kanye nebuhle. uNkulunkulu uveta indalo yakhe kanye nentsambo yakhe kubamvu. Ngako ke kulunga kukubonakalisa intsambo kanye nendalo yababe. Lencazelo lelula kepha lejulile ngalokumangalisako yembethe tonke tincazelo tekulunga. Amen. Kulunga kwethu ngako ke kukubonakaliswa kwentsambo kanye nendalo yababe. Ngiko kanye lokuJesu letela kutokwenda kubonakalisa intsambo kanye nendalo yababe. Leli gama kubonakalisa lisho kuveta bufakazi, kubonakala, kuchaza kanye nekukhombisa. KumaHebheru 1:3 umemetela Jesu njengemfanekiso wababe bunjalo bonke kanye nesimilo sababe. Wanika kubonakaliswa kwentsambo yakhe nendalo yababe. Amen. Ngalokufanako licebo kanye nenjongo yaNkulunkulu ngathi ukuthi sibonakalise intsambo kanye nendalo yababe. Lokhu kulunga lokungiko sibili. Awucabange kube bophila impilo yakho ukhombisa intsambo kanye nendalo yabambe yonke indzawo futhi nakuto tonke tindzaba kanye nakuyo yonke imicimbi. Leyo nkonzo, leyo mbilo yenda lokhu kube kuconza kwakho. Haleluya. Kuchubeka nesifumvo ungafundza kwa 2 Corinthians 5:21, kumaHebheru 1:3 na 1 John 4:17. Amen. Kulesikhatsanyalo sidawusho na umthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako, ngiyakubonga ngekwembula indalo kanye nentsambo yakho kimi. Ngelivi lakho kanye nangetendo takho telitsambo. Ngikuveta kwekulunga kwakho. Ngiletha kubonakaliswa lokuphelele kwentsambo kanye nendalo yakho. Ngemandla amoya wakho ngihamba ekuconzaneni kwenjongo yakho. Ngiveta inkatimulo kanye nekulunga emhlabeni wami.
egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalamuhla. Sihloko sayo lebe sithi kukhomba insamvu kanye nendalo yababi. Amen.